Zdravo, ja sam Brana, make-up artist, a sa mnom je Konstantina i danas ćemo vam u saradnji sa Demom pokazati kako da pravilno očistite kožu, zaštitite se od sunca i da napravite ovaj lagani i brzi make-up za vrele letnje dane. Počinjemo sa čišćenjem lica i pripremom za negu i za dalju šminku. Kao prvi korak idealno je umiti lice odgovarajućim čistačem, a kao drugi radite ovo što radimo i mi sada, znači micelarnom vodom se dodatno uklanjaju neke eventualne preostale nečistoće. Moj omiljeni sastojak za vrele letnje dane je niacinamid, zato što čini da koža bude sjajna, a istovremeno se bori sa nekim manjim nepravilnostima koji nastaju od prekomernog znojenja, sitni osipi i hiperpigmentacije. Doviđenja. Neizostavni korak u svakodnevnoj nezi kada je vrelo leto u pitanju je zaštita od sunca. Ja se uvek opredeljujem za formule koje u nazivu imaju reč fluid, zato što su lakše za kožu i lepše prijanjaju, ne opterećuju kožu. Naravno, bitno je naneti fluid u određenoj količini da bi koža bila ravnomerno zaštićena od sunca. I jako je važno da kožu zaštitite i ispod šminke. Ono što se često zaboravi je deo kože koji je uvek otvoren i uvek izložen suncu, a to su uši. Nemojte da zaboravite da namažete i uši, jer ako izgore, to nije prijatan osjećaj. Odgovarajuću količinu proizvoda je takođe važno da nanesete i na same kapke. Izuzetno važan korak u nezi pa i zaštiti je tanka, izuzetno nežna koža usana. Takođe je važno da isto ima izuzetno visok faktor, jer takođe i usne mogu da izgore, a i koža oko usana. Osim što se javlja neprijatan osjećaj peckanja, kasnije se javlja i perutanje. Mnogo volim Sundance-ov balzam za usne iz linije za osetljivu kožu jer nema nikakav miris. Moramo da obratimo pažnju na svu kožu tela koja je otvorena, to jest izložena suncu. Moji omiljeni proizvodi su sprejevi, koje takođe treba da nanesete u određenoj količini i blago utrljate u kožu i zaštitite i ramena i dekolte sunca i naravno cele ruke, noge ili šta god da je otvoreno. Takođe ne zaboravite ni na sam vrat. Proizvod možete naneti i na dlan, a potom namazati na vrat i na dekolte. Nakon što smo završili sa pripremom kože, stavljamo lagano prvi sloj šminke, u pitanju je tečni puder. Za vrele mesece najviše volim da koristim tečne pudere koji su izuzetno lagani. Oni se najčešće nalaze u ambalaži sa pipetom, to vam i govori da su izuzetno lagani. Kada je u pitanju nanošenje tečnog pudera, uvek se opredeljujem za sunđer, pre svega zato što kada se puder nanosi prstima, ulazi pod nokte, u zanoktice, posle fleka garderobu i nikad nije elegantan izbor. Sa sunđerom se radi najbrže i nikako ne mogu da se stvore fleke i ne mogu da se vide oni potezi kao što može da se desi kada se puder nanosi prstima ili četkom. Volim da kupim uvek Aorin sunđer zato što on ima ovo što ja volim da zovem kućica. I kada završite sa upotrebom, vratite sunđer u kućicu koji ovde dole ima svoju ventilaciju. Neće se desiti da se dodatno potpari u kućici i onda imate vremena u toku dana da ga nosite i da ga operete tek uveče. Puder mi je najlakše i najbolje da nanesem laganim razvlačećim pokretima jer se tako nanosi manji sloj. Tamo gde ima potrebe za nekim većim prekrivanjem, puder se tapka. Ono što savjetujem klijente je da uvek kupe dva pudera identična u svojoj zimskoj boji i u svojoj letnjoj boji. I onda u toku godine, mešajući određene količine nijansi, u toku cele godine imaju idealan puder za svoju boju kože. Često se dešava da se osobe vrate sa odmora i u želji da koriguju svoj svetli puder posegnu za bronzerom i tada se dobiju fleke i linije koje se vide. Mnogo elegantnije rešenje je kupiti tamniji puder u svojoj letnjoj boji i onda pudere mešati. Sa ovakvim načinom kupovine šminke dobijate fleksibilnu nijansu tokom cele godine.
Bronzer u stiku idealno je naneti na nadlanicu, a potom ga odatle uzeti četkom i naneti na lice. U suprotnom se može desiti da na licu imate određene fleke i da se ti potezi baš vide. Kada su u pitanju vlažne teksture proizvoda, savjetujem da ih uvek zagrejete na nadlanici i da ih na taj način koristite na licu. Ako direktno idete na lice, može da se desi da se ti potezi vide i da se ostave fleke. Nezaobilazna, naravno, korekcija podočnjaka. Ono na što možete da obratite pažnju prilikom kupovine proizvoda je da sam naziv u sebi ima slovo R, na primer, što znači crveno, odnosno red. To znači da ima blago crveni podton proizvod koji se u stvari vidi kao narandžast i on će onda diskretno neutralisati plavetnilo bilo kog podočnjaka. Malu količinu proizvoda treba naneti na najveće udubljenje podočnjaku, zatim na sam kraj oka, odnosno izlaz suzne linije. Na ovaj način se blago i podiže oko i onda sunđerom blagim tapkajućim pokretima spojiti. Ono što je bitno da ne zaboravite je unutrašnja strana nosa, odnosno sam koren nosa najbliži oku, jer je tu koža vrlo često plavičasta. Malu količinu korektora možete naneti i u koren nosa da biste dodatno neutralisali neko crvenilo koje probija. Puder koji smo naneli je izuzetno lagan, što inače volimo, ali korektorom ćemo dodatno pokriti samo ona mesta koja su neophodna. Malu količinu korektora nanesite na kapak i tako neutrališite ljubičastu, plavu ili smeđu boju kapka, da bi šminka koju nanosimo posle lepše legla i imala tačniju boju. Ponovo se na tržište vraćaju penasta rumenila, koje volim zato što ostavljaju mat efekat na koži, a u ovoj boji 09 Maybelline Cloudtopia lice izgleda blago preplanulo jer ima određeni crvenkasti podton. Takođe savjetujem da može da se nanese na nadlanicu prvo, pa tek onda na lice. Da bi dobili efekat preplanulosti, nanosimo proizvod na sva mesta koje bi prvo zahvatilo sunce. Znači, to je sam vrh jagodica, centar nosa, brada, gornja usna i, da naš model nema šiške, vrh čela. Da bi šminka bila postojana, potrebno je velikom rastresitom četkom naneti puder u prahu na celo lice. Takođe ne zaboravljajte ni predeo oko očiju. Počnite sa laganim pritiskajućim pokretima na delovima za koje znate da će prvo prosijati, a to je T-zona i centar jagodica. Ivicu lica možete proći sa manjom količinom proizvoda i širim pokretima. Prilikom fiksiranja korektora na podočnjaku, pre nego što to učinite, uklonite višak proizvoda prstom tapkajući ili tako ublažite proizvod koji se nakupio u prevojima oko oka. Zatim nanesite izuzetno malu količinu pudera u prahu da biste fiksirali korektor. Istu stvar ponavljamo i na gornjem kapku. Znači, uklonimo višak korektora i lagano setujemo proizvod. Nakon setovanja lica, sada stavljamo bronzer. Odabrala sam formulu koja je blago sjajna, koja će tačno imitirati osunčanu preplanulu kožu. Znači, bitno je da koristite veliku rastresitu četku, uklonite višak proizvoda, a potom bronzer nanesete na sve one delove lica koje će takođe prvo da udari sunce. Znači, centar jagodica, brada, centar nosa i gornji deo čela. Za efekat bronzernog tena odaberite proizvode koji su toplijeg podtona,
koji imaju blago crveni ili narandžasti podton u sebi. A ako želite da konturišete lice, tada se opredeljujete za proizvode koji imaju blago sivkast hladni podton. Da bi dodatno istakli preplanulost ili je nacrtali ako već ne postoji, opredelila sam se za rumenilo koje je blago bordičastog crvenkastog podtona, či bitno je da bude blago toplo i sjajna. Stavljam ga na centar jagodica i lagano penjem naviše. Rumenilo slobodno nanesite i na centar nosa, centar gornje usne, malom četkom i lagano pređite i centar kapka. Kada je u pitanju šminka očiju, trudimo se da budemo što praktičniji i u našem svetu postoje proizvodi koji se zovu one and done, u smislu koristiš jedan i završio si. Šta to znači? Koristim jedan proizvod, stranicom olovke, idemo tik uz kapak, lagano senčimo oko, prebojavamo jedno 5 mm uz koren trepavice, potom uzimamo četkicu, a ovo možete uraditi i štapićem za uši, i blendamo samo gornju ivicu ove olovke, odnosno senke. Zatim nanosimo još jedan sloj iste te olovke, odnosno senke, malo manje, ali ovaj put ga ne blendamo, nego ostavljamo da sija u svom punom intenzitetu. Istu stvar radimo i sa donjim kapkom. Donji kapak ćemo ceo ivičiti senkom, odnosno olovkom. Izblendati ga do pola. A potom naneti drugi sloj koji nećemo blendati. Odlučila sam se da popunim i unutrašnji deo kapka, tačnije da oivičim celo oko, da bi pogledu dala dodatnu dubinu, pogotovo što će nam ovo biti jedini proizvod što se tiče šminke očiju, osim maskare. Nakon što smo završili i drugo oko, prelazimo na maskaru. Odlučila sam se za vrlo jednostavan make-up što se tiče očiju. Jedna olovka, maskara i kraj. Smatram da nijedna žena nema vremena da se duže od 10 minuta bavi svojom šminkom u toku dana i trudimo se da budemo efikasni i brzi. Kada stavljate maskaru, idealno je da je stavljate u cik-cak pokretima kojim ćete proći kroz koren trepavica, a potom izvući trepavice naviše. Jedan način. Drugi način je da blago rotirate maskaru ka oku, napunite koren trepavica proizvodom, a potom izvučete četkicu naviše. Predelila sam se za vodootpornu formulu, čak i ako nećete plakati, znojit ćete se, a kada se znojite, vrlo često maskara završi na samom podočnjaku, što ne želimo da se desi. Obrve uvek pročešljajte naviše, tek ćete tada dobiti realnu sliku šta sve treba da popunjavate. Tankim vrhom olovke popunjavamo samo tamo gde je potrebno i laganim, malim, isprekidanim pokretima se trudimo da crtamo dlačice. Znači nemojte bojiti obrvu, tada ćete dobiti oštar, grub, ljut efekat. Samo se trudimo da nacrtamo dlačice koje fale. Takođe, dobri proizvodi za obrve, kojih je sve više na tržištu, su i markeri za obrve. Oni takođe prave te tanke linije koje izgledaju identično kao i dlačice na obrve. Da se obrve u toku dana ne bi pomerale, proći ćemo ih prozirnim gelom za obrve, fiksirati u pravcu u kojem želimo. Ako imate tanju dlaku nego što biste želeli, opredelite se za ovakve proizvode u boji, odnosno za maskare u boji koji će dodati volumen dlačicama obrve. Za dodatni sjaj lica stavljamo highlighter. Uvek se opredelim za one sa zlaćkastim podtonom da bi lice izgledalo osunčanije, zlatnije, preplanulo. Pošto nam sija koža dekoltea i lica, možemo da povežemo ceo izgled i da
stavimo malo hajlajtera na centar kapka da bi se ceo make-up povezao. Usne oivičavamo braunkastom olovkom koja će u isto vreme da nam posluži i kao blagi kontur usana i koja će im dati i definiciju. Ako odlučite da precrtate usne, precrtavajte ih u ovom gornjem delu. Nemojte precrtavati bočne ivice da ne biste dobili ovakav efekat. Tako da bočne ivice treba da budu ravne, a gore sebi možete dati polukružniji, srcolikiji oblik i povećati za milimetar ili dva. Kada nanosite olovku na usne, nikada se ne zadržavajte samo na spoljnoj ivici. Uvek olovku blago izblendajte ka unutrašnjoj strani, da kada karmin ili sjaj krenu da se skidaju, ipak ostane malo boje na celim usnama. Takođe, uopšte ne morate ni nanositi ni sjaj ni karmin, nekad je dovoljno samo naneti ponovo sloj balzama i šminka usana je gotova. Jedan od mojih omiljenih proizvoda na celom tržištu što se tiče sjajeva za usne je Maybelline Lifter Gloss. Ubedljivo najbolji odnos cena-kvalitet što se tiče sjajeva. Boja 03 Moon je ono što mislim da je potrebno svakom u neseseru. Blago, topli sjaj sa izuzetnim efektom vlažnih hidriranih usana. Kada smo završili šminku, fotoprotekcija koju smo naneli pre će nas štititi 2 sata. Svi znamo da zaštita od sunca treba ponovo da se nanosi, ali se uvek postavlja pitanje kako. Pa uz novi Sundance proizvod, vrlo jednostavno, tako što je zaštita od sunca u spreju, može biti sa vama u torbici svakog trenutka i možete je nanositi zaista uredno na 2 sata koliko je i potrebno. Formula je posebno napravljena i namenjena da se nanosi u nekoliko slojeva preko šminke. Naravno da ga možete koristiti i na telu i za razliku od drugih sprejeva, finiš koji on daje nije mastan. Nadam se da ste uživali sa nama, da ste uspeli da naučite nešto novo i vidimo se u nekim novim epizodama. Ostanite uz DM Srbija. Pred nama su jedan proizvod i 3 minuta za transformaciju iz dnevnog u večernji luk. Mat brown krajonom izvlačimo tanku liniju od početka do kraja oka. I kada stignemo do kraja, samo okrenemo proizvod i četkicom koja je na vrhu lagano blendamo gornju ivicu na spolja. Ne zaboravite i na unutrašnje ivice gornjeg i donjeg kapka, pogotovo sa unutrašnje strane, tako će oko izgledati mačkasto i luk će biti efektniji. Slobodno iscrtavajte vodenu liniju. Sada kada završamo popunjavanje vodene linije, gledamo ravno, lagano, četkicom sa druge strane. Izblendavamo proizvod ka spolja. Pošto je špic ove olovke tanak i kos, možete vrlo lako iscrtati i unutrašnji ugao oka, napraviti ga špicastim i oko će tako izgledati dodatno mačkasto. Istu stvar smo ponovili na drugom kapku, uokvirili smo celo oko, vodenu gornju i donju liniju i izvukli lagani špic i sada četkicom lagano blendamo spoljnu ivicu, izvlačimo kroz blagu senku, postižemo simetriju i završavamo našu transformaciju iz dnevnog u večernji izgled.